Kani gade ke Pati CTV. Kani gade ke Longkmie ke bana kani ke nongba Shillong ke bade ke kami jong ki angor ki khon kan thai ke Sabina Parvez Warjri ke bala sha jet ban Mihkhmat ye kare India she karan san Yakob ji ki Longkmie ki bababrieu bat ki bapro jabeng tam Haka partai ye ke baltep kom ke Mrs Universal 2017 ke ban Shillong ha London ha unaila rementa usnam kani ke Longkmie ke sha jet ban le menta ha kani karan san Shabari Hadin berkelajap di kerensan ke bedang Shudap Long Haka Arpsan Terik mentau benaya yong kerensan ke belatip kum ke Mrs South Asia India Contest ke belalong ha Gurgaon. Hadin kini kejing syakjet ban Mihkhmat ya kari India syak ke Mrs Universal 2017 henne kesini ke Shitarik Ujemang ke Sabina Parvez Warjri kelai kenduru ya kinong petai kebor ha Shillong Press Club haka ba ke lapan pau ya kejing kerman jongka haka ni kerensan haka ba anuan shimenta de Longkmie na keleng kiri. Habakran sepang kajing lujing sab bana isi menta hakani karansan ke bahe aka partai kani ka Longkmie ka laong bahadu menta kadang ha ban pelot hi napla bat na ka benta kani karansan kajing lut kamduna ye ka $1,000 bala dakhanya ka pisa India kalakot palat Shillong new pusan hajar tingka. Finale, our mentor had 11 international titles with her, out of which 5 international titles and rest were national and zonal titles, out of which 5 contestants won the international. I am one of them. I won the Mrs. India Universal title of 2017 and I will be representing India now at an international level which will be held in London in September. Kani gade ke Pati CTV.